Gwe Syria neziragia mbia cia kambuni gaciagwa kana ni mugiciragia buno ntuteka mwebo ali nebo kwenda kwaririria nebo mbochete au ni mwere u niturageriria muno no tonere ku save tatio wananchi pora lonje rote kaola ta ku save nkinyani wasco no ntweno company ni etu na ningwete kiere etu ne tobati kumiokia takana getu tombe kwigwa tukialanagiria na one on one pora tungiomba kwigwa tugitethanagia Nyumani akariba baba menyithwa ati kinyamara kionthe ya gwitia kogoro ya ruji kiumanite na watho bora burutetwe inkiama ya Wasreb ira ipejagwa inya ibunge ya Kinthiguru kweja na mwerekera wa bora ruji rubatiri kureithwa. Taarifa ya maji kama imepitishwa na Wasreb yenye ilipitishwa hakuna kuongezea sumuni ama ndururu mpaka 2028. Akariba baba kimenagiria bunene mubunge wago Patrick Munene nuntu bakurega kubathetera ndeni ya bunge kenda nkiama ino ya Wasreb irigirwa kwinyiria antu bake na bill inene cheruji. Bana tugatinda guchirithia mheshimiwa Gaturo baba na MD baba iyo ni kasi yabu muntu ria tubatie kurutha onokegwa mari maandamano kana whatever ne MP wetu mathie mekale mbunge machenjia watho wa tariffs kimubiro yo unde no rekania na wa MP nonto MP wetu atimekete a step ya konini koromeria untoyo o kiendelea tu kubikinyiria mwananchi wa kawaida. Twasoka ku realize that even the MCAs watu wa Wasco hawana uwezo kana mateno oboti munene wa kwenda kwithira maina influence ke water tariffs ino. Dono ni nkiuga tukwira tuthe mujumbe wetu achuke gamba ng'ombe that antumaku machuke gamba ng'ombe kama kurira mawatho maria mengi makuruthirwa kuria parliament makaruthirwa at national level ningwitikia ni mabati kwigwa mana njira ingi ya gucokaga na macinani nontu indira watho wa ruthwa ni wacoka kuri mwananchi ageciria no we na nthi ukurutha na ati kumea watho kwa ruthirwe tene. Nkiripotera Weru TV kuma kianini kia DC Muchiwa Chuka mbita wa Samuel Gaishma. Jaya Ibrahim Jagiantu Rene yantu ibone tine ndio gwatine bo makondoria nyuma ya ndedi ya chiona kinyanja witanaruwe kudingatira burenene iretite na mbere kuranja ine ndiba chumiritie kana balazimikete kuraro membrene otukubunde oria karinto Rene bo chumiti okana na ruwe kendane ndio ichirantairo riba kolo tadirikari akaunti yatarakanithi iwekira karabati aragutabatire wekirwa Koimochie kwa mokoro Ibrahim Wanjage kuma ntora ya Ntoibo wandi ya Mozambique gichigo mbunge kia Maraham. Uwe mwekuru wake na twana twake bagitaraga achara ya magiri na magiri mambecha na nkinya ya kimwiri. Telenje kwa yalozi na ngoko kwa ziadi ziondre na ngombe zia kondolwe ni muguo inde itakwire na hizi engi ziagwa. Liu nyomba ntegwa kwa mama ndilala njo mundi. Nonto nige soloni ngiukira lochero ginyete bau gitandani lochero rwa ginye gitandani ndageli kugweta tuchui ndindo niene loche ndona bana kamdingo ko ng'ombe kana ndinga nkabinga lochero mbonekera luga tiga goka gwakwa leu kuma maramau tukina bete nkina choka ndona leu nkina tijira ndauga onanguko niradire jionde Mokoro Ibrahimu atariritie andiki bandeto ati utugo bwa gukiro mundi utugo bwa maindukira aregirwe nguku igikaya na arabanga kumagaruka kuona kira gikuria nguku ndi agikunyukia kuguru gitandani aregwa kuguru gwake gukithungira ruji rurari rukwaraga nyombani ciake cionthe na kulingana ugu kangu turaga nyomba na shuma kanda loche ruma leu ndemba ya kwa ikedikwa ng'ombe kegwa ne loche intoyu nyune ngwenda onaketha ne dirikali yoke indebe adareu ukweja twerira mamu akwa entakani ate ukiria twambiria kwenja nikenda tumba kubaruta ruta no ya nibona lela lya gutera twere mami ona sai atiruga ona ng'ombe atikamite gitumi nimbi akaua mwankiko njiko jionde ni rose makara ni rose liko ni rose
tweje twakania njiko twatega saina mugundani njirani ndambiria kungania ndaka at least tori bantu reno ya ntoibo batindite kwenja mitaro kenda kwerekeria ruji ruru rwa mugwe guntu kura rubatirie ibameneretie thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nontu bwa kurutha barabara ya mbiti bureta bateri na gwikira karabati ira yerekeretie ruji muchini wa muntu uyu bagwikira karabati eu ni twabaudi kiuri twabaudi na ate gwikira karabati straight batwirire atiri tugatwiba contract ni mweshimiwa ni jetu mbesa tukuronde kiukiure butigaturie buria mweshimiwa Maugo na nikyo mweshimiwa Maugo ndenyetie muno ni kwenda gukuria atiri tafadhali kama mwakwa na baba bagwitirie ni kendo bonoreria muguo Leo mweshimiwa Maugo otegwa gwenka ni twarurira na Muromi Njoki eno ni barabara ya Maugo ni ya Muromi Njoki ni akareke turenda kumuria atiri 2027 igakinya tugikusaga ni rose kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Mateni Mogambi. Sako ya Times Sako ni buthiti kegamano kia kuitana youth mantu yegonjirithia na kinya kwibanga muturire nene ndikintere muntu brabo buthiti ntere chemitongo bakiari berete youth itumi bya kwibanga kurio kende utire kinyotoro bone ndibo kwagira urabarengenda Ko ya Narua twina kugwirwa guku nene mono tukwijete gutirimana na youth ba mitungu barabara ya member betu na kinya barabate ya member twijete kuthithia training ya youth empowerment ira twambiririe kuma Narua ikugwirwa guku nene nontu baba inge bakuga bakuthoma na tukomba kugarura uturo bwetu tukwijete kuritana antu mantu ja kuthithia biashara tirasima withire wina mbeche nyingi kenda wambiria biashara kiria kikwenda ni withire wina focus na wina determination na consistency biashara-ini yaku turenda kwitha twina mupango juju na ingutika tugeta in those southern branches ira tuturomba kinya kenda tumba kwenelete ni youth getumiga kuthithia investment savings and investment kenda bombo kura no tuitu kurealize that youth ibo percentage ira nene kire namba ya members bado na void the sako kwa hivyo tutumbo batiga nyuma imwanga tutoba kamatete kenda sako yote mbokora tuina youth as the future leaders of this sako.